Assalamualaikum guys, selamat pagi. Saya Eddie. Belakang saya ni BMW i40 xDrive. Jadi kereta ni agak tahun baru juga, tapi owner cakap bawa duduk belakang memang rasa pening. Jadi kita masuk dekat reading machine kami, tester machine kami. Kita test depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. You guys boleh tengok depan kiri 21, depan kanan 25, belakang kiri 25, belakang kanan 32. Tinggi sangat. Bila tinggi sangat, kita tengok body roll dia. Kita tengok body roll dia. Memang goyang guys, memang lembut. Jadi sekejap lagi kita akan buka absorber ni. Kita tengok dengan bacaan macam ni macam mana compression dan rebound dia. Okay, so guys, stay tune. Okay guys, Alhamdulillah BMW iX40 EV car dah siap. Jadi bila dah siap, bila saya test memang sedap. So kita masuk dekat mesin tester. Bacaannya juga boleh tengok depan kiri 13, depan kanan 12, belakang kiri 16 dan belakang kanan 17. So bila condition macam tu, kereta ni berat tau sebab dia EV kan. Baulah body roll dia kurang sebab sebelum ni owner cakap bawa dia memang rasa pening. So Alhamdulillah itu adalah result untuk EV car BMW. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan EV car, kalau ada masalah berbuai, rasa tak sedap, masuk dekat link bio saya. InsyaAllah kita settlekan. Dekat link bio saya ataupun dekat bawahnya nombor saya, Roger saya direct. InsyaAllah kita settlekan. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting kekalkan original absorber. Dan Raiba Auto, wet the corner. Bye bye.